Mwaramutseho neza abakunzi ba hafi 150 TV. Gitondo cyiza kuri uyu munsi turi tariki ya 15 z'ukwezi kwa gatanu 2020. Inkuru tubazaniye kuri uyu munsi ni inkuru ikomeye cyane y'urugomo. Ndagusaba ngo ubanze kandi subscribe kuri hafi 150 TV ukoresha ya ukande na like, ubundi inkuru ntikagiye gucika. Ni umuhungu wanyu Murenzi ubasuhuza. Uko mubizi ndongera kubakangurira kwirinda coronavirus, mukaraba intoki, mwambara agapfukamunwa, twirinda gukora ingendo zitari ngombwa. Minisiteri y'ubuzima irakomeza kudukangurira kwitwararika muri ibi bihe bikomeye twugarijwe n'iki cyorezo cya coronavirus, kugira ngo ubuzima bwacu bwaba bwiza ntibugegwemo n'iki cyago. Wowe ukurikiye 250 TV hafi, komeza ubane natwe. Iyi nkuru tugiye kuyikugezaho ku buryo burambuye. Mu karere ka Musanze, RIB yataye muri yombi aba executive babiri n'abadaso bakekwaho gukubita no gukomeretsa abaturage ahazwi nko ku Ngagi. Ni inkuru yagiye ahagaragara, ni amakuru yagiye amenyekanye ku munsi wo kwa kane tariki ya 14, aho hacicikanye video y'abadaso bakubita abaturage, umukobwa n'umusore. Uti si inkuru byagenze bite? Ni inkuru ibabaje ukurikije amafoto uri bubone inyuma. Dufite video uri bubone inkuru ijya kurangira tuyakugezaho. Gitifu kubita mu mutwe, daso kubita butini. Ni igikorwa cya kimenyamaswa abantu bakomeje kwibaza batese daso ni ibizatojwe. Nk'uko mubibona mu iyi foto, uyu musore yari yicaye hasi inkoni zimaze kumurya, daso arimo aterura sentire ati haguruka tugende ku murenge. Umukobwa hirya nayo barimo bakubita, mbese kari agahomamunwa. Nk'uko byatangajwe ku munsi w'ejo ku rukuta rwa Twitter, RIB yagize iti uyu munsi RIB yafunze umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Cyuve mu karere ka Musanze, Sebashotsi Gasasira Jean Paul, umunyamabanga nshingwabikorwa w'akagari ka Kabeza Tuyisabimana Jean Leonidas, Badaso Nsabimana na Claire na Abingoma Sylvain. Aba bose bakurikiranyweho icyaha cyo gukubita no gukomeretsa Dushime Jean Baptiste na Nyirangaruye Uwineza Clarisse. Ubu bose bakaba bafungiye kuri sitasiyo ya RIB ya Muhoza, mu gihe dosiye iri gukorwaho iperereza. Ni ikintu cyatunguye abantu benshi, aho babonye iyo video batangira kwibaza ese izi ni daso z'urwego z'ushinzwe umutekano cyangwa se abayobozi. Gitifu w'umurenge wa Cyuve Sebashotsi Gasasira Jean Paul akubita umuturage, akubita abonye hose, na gitifu w'akagari. Abantu birabayobera, baribaza babura igisubizo cyiza yuko RIB yatabaye ikaba yamaze kubata muri yombi, bakaba bagiye kuryozwa ibyo bakoze. Nk'uko bamwe mu baturage baho muri Cyuve ahazwi nko ku Ngagi babitangaje, nuko abadaso basanze uriya Dushime Jean Baptiste ahagaze aho ku Ngagi, maze bagatangira kumubwira bati va aha ngaha ugende. Dushime ngo wari utegereje umuntu, yaramubwiye ati nyamara aha hantu hari umuntu mpategerereje, nimvanga nkagenda ntabwo ndaba nkimubonye. Baradukira barakubita. Ni ibintu bibabaje, ni ibintu biteye agahinda. Nk'uko muraza kubibona muri video hariya inyuma, ni inkuru ibabaje. Wowe kanda subscribe kuri hafi 150 TV maze ubone amakuru yizewe kandi agize. Bamwe mu baturage rero baho ngaho muri Kimonyi, aho muri Cyuve ku Ngagi, babonye ibibaho biba, bagize icyo bavuga bati Dushime yakubitiwe mu rugo, ndetse na mushiki we yajya kumukiza nawe agakubitwa, kugeza aho bibaviriyemo kujyanwa mu bitaro. Nsabimana Eugene yatangarije ikinyamakuru Waramutse.rw dukesha inkuru ko yari aho Dushime yakubitiwe, dore ko be bahagararanye. Yagize ati nari ndi kumwe na Dushime dutegereje umuntu wari ugiye kutwishyura kuko twari twaramukoreye. Daso dusaba kuvaho tumusobanurira icyo dutegereje, ahita abwira abacunga umutekano ngo bafate Dushime ngo aramusuzuguye kuko ari we wari umusubije. Yirukiye iwabo, mu musangayo baramukubita,
banasenya ibikingi by'amarembo y'iwabo, bamujyana kumukubitira kuri kaburimbo na mushiki we wari umutabaye, baramukubita barabakomeretsa barabavuna cyane. Urumva ko ni ibintu bibabaye cyane, bibabaje, ni ibintu by'indengakamere muri Rwanda. Ese gahunda ya guma mu rugo ni ngombwa ko umuyobozi akubonye yahita atangira akagukubita ngo wanze kuva aho ngaho? Ese ko polisi ihora itubwira, ikangurira abanyarwanda iti niba ufite impamvu yisobanure ushinzwe umutekano, ariko birumvikana ko uyu Dushime we yasobanuye bikaba imfabusa, ntibabashe kubyumva. Abadaso bakabadukira bagakubita, executive agakubita, mbese abaturage nk'uko biri muri buze kubibona muri video y'inyuma, babura ubarenganura, babura ubakiza, kuko inzego z'umutekano zagombaga kubakiza arizo zari zirimo zibahondagura. Ni ibintu byababaje abaturage aho ngaho, baratabaza babura utabara, yewe barafotora bagira ute, ariko biba by'ubusa. Abaturage bavuga ko Daso na Gitifu w'Akagari ka Kabeza aribo batangiye bakubita Dushime, nyuma Gitifu w'Umurenge wa Cyuve ngo nawe yafashe inkoni arabakubita. Dushime na mushiki we bajyanywe mu bitaro bava amaraso mu mazuru no mu kanwa. Kugeza ubu abakubiswe bari mu bitaro bya Ruhengeri, aho bari kwitabwaho n'abaganga ngo bavurwe. Urumva ko ni ibintu bibabaje kuba waba uri Daso, uri Gitifu w'Umurenge n'uw'Akagari, ni inzego z'ibanze zirebera abaturage, bagakubita abantu bakabanuza cyane ku rwego rwa hariya. Ubwo RIB yaboneyeho kuvuga iti butsa abantu ko gukubita no gukomeretsa ari icyaha gihanwa n'ingingo ya 21 Itegeko nomero 31/2018 ryo kuwa 30/8/2018 riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange. Ingingo y'121 iteganya ko umuntu wese abishaka akomeretsa undi, umukubita cyangwa umusagararira ku bushake ahanishwa igifungo. Ahanishwa igifungo. Urumva ko uyu Gitifu nawe igifungo kigiye hamwe n'urukiko gishobora kuzaba kimutegereje, kuko ibintu yakoze birahabanye n'icyo amategeko ateganya. Amategeko ntabwo abereyeho gufata umuntu ngo umukubite, amategeko ntabwo abereyeho gufata umuntu ngo umukomeretse. Aba bakoze ubuyobozi bakoresha itegeko ryitwaje ikiboko, batwara amategeko mu maboko yabo, kandi amategeko aba mu bitabo, abacamanza bakicara bakareba ese umuntu yasuzuguye gahunda zaguma mu rugo, umuntu warenze ko y'amabwiriza aguma mu rugo ahanishwa iki? Ntabwo n'umucamanza yavuga ngo umuntu yarenze ku mabwiriza aguma mu rugo ngo mumushyire hariya mumukubite ikiboko, nk'uko muri video iri inyuma hariya dufite turaza kuyibereka, bakubita mu mutwe, bakubita imigeri mu nda. Ibintu bibabaje cyane cyane. Umwana w'umukobwa bamuhererekanya Daso akubita akupa agwa hariya, Daso ikubita butini za bya bikweto byabo murabibona baba bafunze neza ku buryo niyo wagira utagitavamo. Mbibutse ko iyo ari hafi 50 TV ukurikiranye, uyu njyewe ndi Murenzi, ni inkuru yo muri Musanze tubagezaho nk'uko mugiye kubona muri video hano. Urafashe iyi video nawe none kubita birakomeye. Murabona Gitifu
igifu ari gukubita ati haguruka haguruka. Ni ibintu mwiboneye birababaje cyane. Ingingo nababwiraga icyo amategeko ateganya, ingingo ya 21 iteganya ko umuntu wese abishaka akomeretsa undi umukubita cyangwa umusagararira ku buryo bwa kiboko bubabaje aba akoze icyaha. Iyo abihamijwe n'urukiko ahanishwa igifungo kitari munsi y'imyaka 5 ariko kitarenze imyaka kitari munsi y'imyaka 3 ariko kitarenze imyaka 5, n'ihazabu y'amafaranga y'u Rwanda atari munsi y'ibihumbi 500 ariko atarenze miliyoni 1. Iyo icyaha cyakorewe umwana w'umubyeyi, uwo bashyingiranywe cyangwa umuntu udashoboye kwitabara kubera imiterere ye ku mubiri cyangwa mu bwenge, ahanishwa igifungo kirenze imyaka 5 ariko kitarenze imyaka 8 n'ihazabu y'amafaranga y'u Rwanda atari munsi ya miliyoni 1. Aha ngaha biragaragara ko abaturage abari abaturage ukurikije ukuntu bakubitwaga n'inzego z'umutekano, bashobora kuba bari muri iki gika cy'uko badashoboye kwitabara, kuko witabaye waba urwanya inzego z'umutekano, bakubise bateza, wabonye ko bakubitaga hasi amajido iki. Ubutabera rero naho ubutabera kugira ngo burebe aba bagabo bakoze ibi byaha, aba bagabo bashinzwe umutekano bo ahubwo baza bakawuhungabanya. Umugani w'abari abaturage batera, ese ibi ni ibiki biri kubera i Musanze? Ese wowe urabona ibi bintu byari bikwiye? Ese biraterwa n'iki? Kubwira umuntu ngo subira mu rugo, nakubwira ati ntegereje umuntu ngo anyishure, umukubite bigeze aha ngaha. Nakwibutsa ko iyi ngiyi ari hafi 50 TV. Ukurikiranye, kora share, ntibagirwe gukanda subscribe, dutera inkunga kugira ngo ujye ukomeza kubona amakuru yizewe kandi ku gihe. Ni umukunzi wanyu, ni umuvandimwe wanyu Murenzi ubagezaho iyi nkuru. Ntimucikwe gukanda subscribe, share, like kugira ngo iyi nkuru nk'izi zitajya zigucika, urebe uko u Rwanda ruhagaze. Kandi nongera kubabwira nti mukarabe intoki, mwirinda ingendo zitari ngombwa, mwirinda kwegerana kugira ngo duhashe iki cyago cya coronavirus, dore ko mubona ko cyatangiye gutuma bamwe bava mu rugo bagiye gushaka abo bakoreye kugira ngo babishure, bakabakubita bakagira ute. Urumva ko babajyanye mu bitaro bari kuva amaraso. Nyaboneka mwitwararike ku bayobozi, murabona ko navuga ngo nta miyaga irimo. Mugume mu rugo, mugende mufite aho mugiye, nta byo guhagarara ku muhanda nawe hatagira uwo uhura nawe akaguceka akagukubita, itegeko rikaza kukurenganura ariko wabaye indembe. Ni ibintu bibabaje cyane, ariko kandi dushimira inzego z'umutekano, RIB na polisi bakurikiranye aba bayobozi, ubu bakaba bamaze gutabwa muri yombi. Bamwe mu baturage bakaba bavuga ati bazaze kuburanishirizwa mu ruhame.